Nó là khoa đồ à? Hả? Khoa đồ bộ đi à? Khoa đồ đây. Đây này khoa đồ. Khoa đồ đó là của nhau. Did you come see the big giant snake? Đây khoa đồ đó là của nhau. That's big. Isn't he big? Đây nhà con bò khỏ ba chó miêu cái gì mới là hay nè. I can see a big fish. Look at that big giant one in the back. I see it. Con bò khỏ. Okay, no, I see one of them has a little one. Lên khai đầm nọ. Kỳ à. It's a girl. No, get up. Nhiều quá. I feel bad. You know, do you know they have mice in this room? Đi con bò. Kim Julia. Cả ưa lắm này. Ơi, quay quả sụp. Hả? Tá suando. Olá, Silvio. Lời đi. Mi lời hả? Quả này gì đó, mi lời. Rồi mi trái cái tạo ít miêu là nào. Được rồi. Avocado. Kalau klaim. Mana lo klaim itu avocado. Ya cinnamon thế. Phải đi về bữa là xuống đi, đi đâu cái đó. Đi mi bữa rồi. And one of the biggest risk factors, especially for especially young people here, is going to be mining, specifically when you're in the cold pan, which if you're carrying a phone on you, maybe headphones, anything like that, you are carrying cold pan. It's a really common anything like that. Next time you come visit, Yeah, you okay, can yeah. the front desk and you can Oh, help reduce cold pan mining in a while. But yeah, if you have any questions for me, I'm gonna hang out here for about a bit off the microphone though. But thank you so much for hanging out with me even though the microphone situation was lơ này còn sẽ làm bò hết này cái quả bò. Đây thằng chế trên. Đâu rồi nhỉ? Oh, that's a really big turtle. Those are baby. No, zebras. Yes. They don't turn that color until they get older. Đó cái phạt đồ gì? Phạt đồ nhiều đó là phải làm.
quay nè cái thịt thóc cục cái họ đâm nó này thóc cục được đưa lơ này được đưa có bố hay đấy là quyết lo chó này của nhà vừa chẳng một một kho ôi cái thịt kho cụ một tôi đi đây là quả phi nhé còn phi đi qua một tôi đi nuôi lầu à hả Cakwe. Wow, chưa thấy cao luôn. But it's one of those little things. Này đặt số qua đi. You see the bear? Pin đặt số qua. Kalau nggak dulu dah kan. Oh, pakai kiri tadi. Dia kuala. Oh, dah tu dia ni dah. Dah tu cuci. Ya, pakai portier le dah kan, tak tu portier. Dah tu portier di. Leliak, kali. Kita keluar dah kaki leliak. Ini bayu cuci. Nih, bayu gila ni. Bayu gila ni. Oh, dah kali buat kuah dia apa kuah? Aku lupa kok je. Kelecia. Kiri lah, lu ni dia. Kata ni nak. Kau boleh beli tiwa dulu lagi. Tiwa kena. Cincin lo. Mesti cara. Mesti cara. Rồi cho chi. Cái bà đó ăn lẩu chi gì này. Rất là thịt. Đây nhà cô quay đây là nhà cô ở đây
thua vào đây đi. Này thôi. Những con mồi nó chọn. Chu. Kayak lá chọn. Udah dici. Đây nhà pokoknya udah dici. Nah, kan dia lo chọn gì nào? Đây là quý này nhà pokoknya đồ nó chủ ăn thịt lộn nào? Lười. Bukan lagi lah dia ni. Hả? Bukan lagi lah dia tu. Lớn lên này mà. là. Lewat quá ini hả? Lewat. Oh ini kayak. Ini kalau apa? Quay. Quay ní nào bé qua đây là có thi cái lục quê. Chỉ là đó đủ kiểu quê đó. Dali. The Poppy's our 10-year-old California sea lion, and Poppy, just like all the others, eats a lot of fish. These animals can eat about 10% of their body weight in fish a day, and specifically California sea lions can eat about 10 to 25 pounds of fish a day, depending on the individual and time of year. That's a lot of fish. And they're not the only animals here at Como that are going to be eating fish. Our other aquatic animals, such as like penguins, puffins, and even our zookeepers eat fish too. Kelly's a little braver than me, but a lot of us do really enjoy fish and seafood. But like I mentioned, fish populations are kind of on the decline and are going down. But why is that? There's two really big reasons: climate change and overharvesting. I'm mostly going to talk about climate change today because that's like a big kind of confusing topic, but I'm going to explain what that has to do specifically with our fish in the ocean. So we can just think of climate change in general as there is a layer of gases over the earth that keep us at a livable temperature and are really important. They hold in heat, keep bad things out, and keep us at a good temp. But humans, we burn lots of fossil fuels like coal, oil, and gas. And when we do that, we add carbon dioxide to the atmosphere. And carbon dioxide makes that blanket thicker. Just like adding a blanket to yourself when you're sleeping, it can make that blanket thicker over the earth and hold in more heat. But what on earth does that have to do with the ocean and with fish specifically? Well, our oceans are what create balance in temperature. Our oceans, there's Poppy's little balance there. But our oceans are what create balance. They hold over 90% of that extra heat that humans create. So when that heat is absorbed, it does not just go away. So it not only warms up the ocean, it also melts glacial sea ice, which is made of fresh water. Our oceans are salt water. So when we're adding extra fresh water, the salt levels or the salinity in the ocean are not correct, and it's getting a little warmer. And just like humans, fish need certain conditions to thrive and to survive. And if those conditions aren't being met, like the ocean being too warm and not salty enough, there's less fish being born. Oh, Poppy, can you find any fish in there? I don't know. We might have fewer fish to look for, which is a huge bummer, especially for our wild counterparts of these guys. The easy solution to helping cool down our ocean is just turn down the temperature, right? But we can't really do that. Here at Como Harbor, our water is 55 degrees year-round. We have the ability to change it super easy. Nice. Poppy likes the water being good temperature all year.
It doesn't freeze in the winter, and it's nice and warm in the winter and cold in the summer. But that's not as easily said as done for the ocean. So to help our oceans, that has to be an effort that all of us participate in. One really good thing that all of us can do to help support our oceans and reduce those emissions is shopping locally. Either shopping locally, thrifting, garage sales, anything of the sorts. Oh, looks like Poppy might go thrifting right now, actually. Looks like she might be thrifting for underpants. But we can go thrifting and buy reused goods because that reduces transportation emissions. And if we aren't shipping things, less emissions are happening. So shopping local and thrifting is a really good option to help support our oceans. Another really good thing is to just talk about it. Talk about these issues with our peers. Well, Nico is talking about it quite loud. Poppy's a little quieter today, but that's okay. But our pit feds do really enjoy talking about it, but they only speak sea lion. So it's really important we talk to friends, family, maybe even legislators about good options for energy that are good for the environment and ways to protect, of course, local Minnesota wildlife and water, as well as our oceans. Now we can just watch Poppy do some fun behaviors for a moment here. Ini udah kayak lah. Dia nyapu. Ada cicak. Mama. Thank you. We can give a little round of applause to our keepers and Miss Poppy for a good training session today. Now she's enjoying those fish and knots, which is what we lovingly call that fish-flavored ice at the bottom of the bucket. She's a little distracted. It is sea lion mating season right now, so hormones are running a little high, but she was still having fun and hanging out to do some training, and she is just an incredible, super smart animal, and they are so important to protect because, of course, we speak human and we talk to all the people who can make a big difference, and we can make a big difference too. So I encourage you to talk about the issues that affect our oceans because even though we are in Minnesota, our oceans are important for the health of everybody. So it's really important to protect our world and our oceans too. We do have more programs for the rest of the day, so I encourage you to check out the schedule. Our next one's going to be about our water gardens in the front of the visitor center. Now, all of our sea lions, they got to make sure that nobody got more fish-flavored ice than they did. If you have any questions, you can come see me down at the front here. I'd be happy to answer any questions. But thank you all so much for hanging out for a Sparky show today. I hope you'll have a good one, and make sure you're staying hydrated, even though it's cloudy. It is still warm. Quay quá rồi. Tạm vô nữa, ổ lửa. Cái cột đồ, ta để rồi cái cột đồ lấy đi. Bỏ, cái bỏ gì nhỉ? Bỏ được liềm nhau là. Ui, đây cho cái khử đây và xe đã lưỡi khạc lại. Tạm vừa đầu sẽ hết quả đừng nào hả? Vừa đây này. Lưỡi, thì vừa phá vô. Mình khỏe duyệt. Đây chặt lô bộ độ. Thoát thua mình làm là đặt thua. Thua vậy.
là uga ya se la mia Masih ada lagi tu. Ahli kita mungkin dah nak ada kerja. total lah khó thu quay quay là cái satu jai hal Afrika lau jai sudah kau lu tak awai si lau W ni le si kau hal Afrika lah ar ke hal Afrika khó thu coi cái đấy nó hello ta chơi cái gì cái pho còn đặc khi ta là lỡ xì pho qua là cái cả đó đúng là các bạn này biết ai đó này các bạn biết quá khổ cái đó cái khadi ale cái khadi oh ai du lên lẽ nào lẽ anh nói là ta khi khu này nè đeo quạt bốc cái bôi à có hai cái ọt lại nó cái thi thôi quả đã thọt bà liền quả cái cái bây nó cho chơi không nào Và hay quăng nhau. kami tiga vậy kami bô ôi cho cái khơi là phò nhà phố chứ Hả? nhà phố bò la cái giàn nhà phố đã khai là cái giàn ấy phố mình hay một chỉ vậy phố mình hay một đấy hả enggak lah oh Putra Heli Isa iya Isa ini Putra ini mah kanati cái sakri agak lebih cor deh le đặt chó là thế ngon sẵn cái dầu này xả nhỏ là cái món là cái xíu nhỏ như thế này món là cái xíu cái món thay xíu có nó cái món cho nó ơi thì đâu la ui thì phơi ai thì ta hay biết thôi đỡ đặt tụt vào lại ok qua rồi thấy lo bye bye rồi lỡ vào cái áo cái suki mua con này bakal đặt tụt tập lại cái này lỡ lấy vô suki mà rồi lấy xì phố và phố nọ phố ai chia hoặc là đồ này kế đâu có cái nữa là lúc nào có phê bị mà không qua lúc nào có phê bị có nhậu ơi đặt là khay qua đây mình làm một xíu đặt là khay chứ mà hai bà thì tự cửa hay là lên em một lúa đi hay chơi cửa lên đi lấy khát đua là lên ơi có cái nhà phố là thì phố rồi khay đặt là khay về hết nhau hết tiệt
Kita muka ada orang belum? Suki gimana kayak? Cô có quài leo cô vào cái lép lục cô đi bên cạnh đây giờ khéo là bùi đi ra mẹ kem chín cái gì à Anyway. kem chế ba chân ăn lửa ăn đàn nào gì ăn hàm